Sister Ahome'e, kuoke IKUNA, tolu I misiona e okuhona. Presil I ulope, muaute arua, return with honor, okufie fiana. He ikai teuhanu asi ota api he ikai to itatau mana iki mei pulotu ope. Welcome home asi e kupele. Pakaamu tehe ange mai na ake I api kosi oku tali tali kae amusia te asi e kutamai Kepueli to ai pine fkalangi-langi. Ofani kuhe I moana li ekina imana o winu si ono kona si eku ongo matua mali maia si omo ngaue kotoa kuha I hono si oto o fkfaifekau